Mu kitambo kya Musa kibiri kigenderire kwishuka batandikira ishomereri hamwe n'obusinguzi bwo kubanza kuruga rutandiko habazire omu mwaka gwa 2023 niho Reverend Father Richard Binumugisha ashabira abazire kwatanisa n'abeegi ahabwo kushoma kurungi kw'abeegi. Amashomero omukari sheji abazire okukwatanisa kurungi n'abebembezi b'amashomero bakakwata abanyabukiiko bakakwatanisa na head teacher ahabwo kubagaiterine emigogo arikwati gufa nyokuna chiraha nabona papa akata kamare biro bibiri akashotokire n'ekitikyeye mpora naja kutureba umuntu ubona bo bukiiko wabe naja kampani numuzeyi ndahaje oguhora nayenda kwabaho kwatanisa hagati y'obukiiko burikwebembera abazire abanyadini hamwe n'abakuru b'ishomero n'ekigendererwa cyo kutaho ebigendererwa ebirikwongyera entunguka. Nimwe kumurabe nimwenda kurugamu abantu abarungi abantu ab'omugasho mukahinduka ba MP mukaba abantu b'amaani mukaba ba father mukarugamu ba headmaster na ba head teachers nimutekwa okwega nintero muranga bazire mubanjireho abashomesa school fees ezibo kuba bashabire mukareto mubwire ni kache konkaka supporting habashomesa bitu. Mukuru w'ekigombe kiri kugita abakuru b'amashomero ga primary ahabwe cyange cya Burenge Bwizoba kandi mukuru w'ishomero lya Mbarara Junior Nathan Mugume atenire kimwe omuzigo kushororo mu madini ecyari kugira ngo nicyo kisingireyo okucyuma zibye bwegese mu ihanga. Bamwe bakatandika ku mezigiti no mu kereziya no mu makanisa batamuza supermarket bategereze yo squarija abayudayi mwe n'icyo kikanyongera ku mpamani kujya uriyare iwe abwico takunda mu Afrika mugenzi wawe uwo twire nawe der hati ukaza kujya ngo wamwanga ahuka no Muslim ninga n'umuki n'umunyakaturiki abushomereri n'abantu b'amani ba memba ba parliament ba for example muka honorable Mbare baki akashomera honorable Kamugisha Charles Porokoro akashomera na ka record story kan kin karisa wa next media akarabo mwishomerere so abantu abo babagarikira bakazo mwishomerere bakarira bakarukwatiraho integeteka ndiza kucyama kuriyongera kufuna morale. Ishomero ryatandikirwa habazire mu mwaka gwa 2023 ritwene risinga abarezi okusibu government yatumye mikono yaryo hamwe no kuryombekere bizimbe kandi bwa hati ritandikire kushemuka aho mwako guhire batungira abana bano mu grade yo kubanza ekitakabaho gakurugatandika gasha kwa Akiza.